у нас большая утрата. Мы собрались здесь, чтобы в последний путь проводить настоящего мужчину, защитника. Человек, который выбрал своим долгом служение стране. В ходе специальной операции по демилитаризации и демистификации Украины погиб Алмаз Рашитович Фарахов. Это наш земляк. Алмаз родился в городе Набережные Челны. Закончил среднюю общеобразовательную школу номер 60. Служил в частной военной компании «Вагнер». Он был честным и ответственным человеком, внимательным сыном, заботливым отцом. Он выбрал своим долгом служение Родине. Ярты миллионлы шәһәр исеменнән Алмаз Рәшит улының туганнарының һәм якыннарының, балаларының, шулай ук аны яхшы белгән һәркемнең дә тирән кайгыларын уртаклашабыз. Мы провожаем в последний путь сильного и стойкого человека. Открываем церемонию прощания с Алмазом Фараховым. Слово предоставляется главе администрации Центрального района, исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны Эдуарду Рафаэловичу Фатахову. Уважаемые родственники, родители, близкие, да, нет таких слов, которые можно было сегодня сказать, какие мы чувства испытываем. Сегодня мы прощаемся с лучшим сыном города Набережные Челны, с лучшим сыном Республики Татарстан. Это, конечно же, потери для города Набережные Челны, для всей Республики Татарстан. Это потеря. То, что сегодня происходит у нас в зоне СВО, кто-то говорит, что воюет братский народ. Нет, там не воюет братский народ. Там братский народ мы освобождаем от нечисти фашистской. И наши ребята защищают нашу Родину, нас с вами. Мирное небо сегодня с нами, на нашей головой. Это вот результат того, что ребята наши жертвуют собой. Конечно же, хочется пожелать, попросить, наверное, родственникам силы, терпения, пережить это. Хочется маме низкий поклон за сына такого. Это настоящий герой. Они для нас сегодня все герои, который положил свою жизнь за наше мирное небо, за нашу мирную жизнь. Низкий поклон вам, родители, и пусть земля будет пухом и Царство Небесное нашему воину. Слово предоставляется главе Мензелинского муниципального района Республики Татарстан Айдаров Фасахович Салахов. Hürmetli cemaat, Davuk halkı, mana zor yo'g'altu. Eng birinchi endi barimiz ismindən әти-әнисенә, иптәшенә, балаларына, туганнарына, аларның бер зур кайгыларын уртаклашабыз. Гомумән инде менә мондай җегетләр кайда гына булмасын, аның тамырлары белән Давуктан, әтисе моннан, туу белән Чаллыда булса да, алар барбер безнең җегетләр. Менә шулай геройларча безне яклап, сугышта катнашып, менә барыбыз өчен дә зур югалту. Барыбыз да менә шулай бергә булырга, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәргә, шушындай герой җегетләрне онытмаска, аларның семьяларына ярдәм итәргә, бөтен авыл белән, бөтен район белән ул эшләрне менә башкарып киләбез. Мөхәммәдин ва аля алихи ва асхабихи ва таби'ихим аҗмаин. Я Раббыбыз Аллаһ, без Аллаһның рәхмәтен өмет итеп, шушы җеназага җыелуларыбызны, шушында укыган Коръән аятларыбызны, теләгән теләк-дуаларыбызны кабул әйлә, Я Раббыбыз Аллаһ. Әҗр савапларына ирешүләребезне насыйп ит. Шушы Коръән аятларын укыганнан соң хасил булган әҗр савапларын дуа өмет итеп ятучы шушы кардәшебез, милләттәшебез, динебез, кардәшебез, Я Раббыбыз Аллаһ, Рәшит улы Алмазның рухларына ирештереп шат кылсаң иде, Я Раббыбыз Аллаһ. Дөньялыкта вакытта кылган барча изгелекләрен, тырышлыкларын кабулладан кылып, Я Раббыбыз Аллаһ, барасы очрашасы урыннарыбызны җәннәтләреңдә насыйп итсәң иде. Белеп белми кылган хата кимчелекләр, ялгышларын, гөнаһларын, Я Раббыбыз Аллаһ, кечерсәң иде.
isenlerimizge, ailesine, eti-enilerine, iman bayraklarına nasip etip yaratırız Allah. Türkem sabırlıklarına nasip et. Allah Teala kuşkanlarına üter. Peygamberlerinden kıyılıp yaşaylarımıza nasip et yaratırız Allah. Üzümüzüne, ailelerimize, bala anıklarına, Allah Teala her türlü bela kaza, havuf, hateri, ulafetleri, gazaplarından, şuşu soğuş aşık afetlerinden yaratırız Allah bizim saklasağıyla. Kabirlerinkin hem nurlar kabir. Kabir gazaplarından, cehennem gazaplarından yaratırız Allah bizim saklasağıyla. Bizimizge de, isenlerimizge, dünyada vakitte, hem songa soğuşlarımızın şuna vakitle citkende de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimelerin kavatlat mümin Müslüman halindegine kişilerimizi nasip et. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين من الله أكبر